c'è una presenta a Pinuccia scritti di una poetessa che abbiamo ricevuto qui e che si chiama, d'origine corsa d'altronde, si chiama Reyes de Gregorio I Folace, che è stata tradotta in noi da Guido Benigni in un quadro di Buonanno e che adesso è letto da come Gregorio. Bon, dunque forse prima vi libera appena l'angoscia di Agaviscidura, no? Almeno di tutto il mondo si aggavisce e capisce lo spagnolo, no? Forse una prima lettura in furia così in francese e dopo così si sente obbligé di una lingua senza cercare forse, diremmo, a capire. Annonce. Hier, j'ai connu l'homme avec lequel je veux mourir. Mais il ignore encore. Je serai prudente en le séduisant. Je me servirai de la mémoire de ma race, la lignée que je porte au fond de moi, transmise par Ève, notre mère. Je dévorerai son âme entière. J'ai connu l'homme avec qui je veux mourir d'amour, mais il n'est pas encore au courant. Horrible. Annuncio, è in spagnolo, allora bene. Annuncio. He conocido ayer al hombre con el que voy a morir, pero él todavía no lo sabe. Voy a ser cautelosa en seducirle. Usaré la memoria de mi estirpe, el linaje que llevo muy adentro, transmitido por nuestra madre Eva. Le voy a devorar el alma toda. He conocido al hombre con el que voy a morir de amor, pero él todavía no se entera. C'est ça qui serait brave. Le printemps approche. Le jaune des mimosas m'assaille et le rose des vergers qui vont germer. Le printemps approche. Ma maison est pleine de cobras, ma chambre sent la fleur d'oranger. Et dans mon âme de cactus, il y a une fleur d'une couleur insaisissable qui brille et s'ouvre quand je pense à toi. Bravo Luigino. No, in spagnolo è primavera cercana. Me asalta el amarillo de las mimosas y el rosa de los frutales a punto de estallar. La primavera está cercana. Tengo la casa repleta de cobras. En mi cuarto huele a sahar. Y en mi alma de cactus hay una flor de un color indefinible que brilla y se abre si me acuerdo de ti.